Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphilake. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usangishaya-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole-ke nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuthi izindaba ongenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje lana-ke ngilethele-ke ividiyo-ke yomunye-ke umlisa-ke laphana-ke odlulise isexwayiso-ke esithusayo-ke laphana-ke, kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina-ke phela nje into enza nje ngidlala le vidiyo-ke uzizwele wena ukuthi-ke uthini-ke lo mlisa lona-ke. Mina sengicela laphana ukuthi-ke mawusulalelile-ke le vidiyo lena-ke wayilalela-ke wayihlaziya-ke ngokwakho-ke bese uyongena kuma-comment section futhi usho umbono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicinezela ibhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizobe ngiyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Sanibonani nonke, asethemba ukuthi niyaphila lapho nikhona ma-MK amahle. Cha, ma-MK amahle ihluphekwa imnandi, ibuhlungu futhi inzima, ibekezeleleki. Noma ungathula wenze ngathi awuyizwa, kodwa ekugcineni iyamsukumisa umuntu asukume ngentukuthelo, zilime zitshe. Uma ningabuka izwe laseBangladesh nakhona sezivele zakhala, ziyaduma njengamanje. Ngikhuluma nani nje, uPrime Minister wakhona eBangladesh uSheikh Hasina usevele walahla phansi imithwalo, wadla phansi, walishiya izwe ngoba sekusuke izibhelu ezinzima kabi, kangangokuthi umphakathi waseBangladesh uvele wadumela endlini lena ka-Prime Minister, i-State House. Hhayi, bangena phakathi zakhala, u-security yathi yazama yabavimba, washo ukuthi hhayi abantu baningi kakhulu. Hawu, bangena abantu-ke, hawu wayiloko idili likamkhipheni, bangena ngisho embhedeni wakhe uPrime Minister, wangenwa kumashawa, yonke into zakhala. Niyabona abantu bakithi, there is one thing that we have to realize. Sooner or later, the poor people will be so poor that they will have nothing else left for them to eat. And the only thing that will be available for the poor people to feed on will be the rich people. So being in your comfort zone, uhleli kahle, do not think ukuthi you are safe, because indlala ibanga ulaka, and sooner or later you will be the food, the only food that is available. Sooner or later you will also be the prey in your comfort zone. Kancane kancane revolution yeza, sithanda singathandi. Umbuso kaSathane ngeke uphathe engunaphakade. Iqiniso labantu lobashisa ngaphakathi, bayosukuma abantu, uyoshunqa umlilo liyoshiswe, ziyokhala ngempela, umkhonto uyobagwaza. Ngithi mina nje, jikijela mkhonto, jikijela.